Watu tukubarwa rekini mabango ya arwe siasa. Turarire siasa Cia Meru iriwete mwanki kaiteneka. Kuma Disemba nicionekere okira Januari mweri wele mweri wethatu mweri wena mweri wetano siasa nicokerete ringi. Na kikuria ria ntugweru ari mutongere baraka indene ya mbunge ya county ya Meru kinyawa mwanda ithile na ure ringi atisi tharingi nonto akonwa ni urangu ikorito ndene ya county ya Meru ni governor Meru Kawira Mwangaza gwe kinya MCAs bangi ni ubwawe na boba ikira governor. Utukubarwa ari twina mutari wa governor Kirimantu wa kisiasa Lawrence Mutwiri, twina MC wa kuolotwa ndani ya mbunge ya county ya Meru Zendikei. Bara tugenda tukario tukubarua imbio biongobi kuendelea Meru kaiteneka. Mumeru akona na witi na mbere siasa isi ambire kaiteneka. Ture live ndani ya Facebook, ture live ndani ya YouTube, warania na batu kulukura 40188 ni namba yetu ya SMS, ngedra nkidhoma opinion yeku kana comment yeku, tuita na mbere na mubango yo. Karibuni sana. Bwana Lawrence, kama mbiriri na uwe, niwe mutari ura munene wa mantu ya kisiasa kiri ubisi bwa gavana. Na siasa nironekete chukiriria. After Senator Meru Kadhuri Murungi aure yake oversight igethre kibwithika ndene county ya Meru. Iro mugabanyiko yo kisiasa urambire denko tuwe kuri nantu ba senator kuri nantu ba gavana. Manende ni kuona kando ya kayukumete ndene ya county assembly ya Meru. Imbie kuendelea. Okay, asante sana bwana Mutembei. Bere mbetekiria Cia Meru. Okay. Ontonke ngwataniro buwe ya Meru beto ba imenti. Meru beto ba nara tiania na Meru ba yembe. Within kuboke dirito na mwathani. Na nkethi changavana wa Meru. Bishop Kawira Mwangaza, gavana rapo endete muno wa Meru. Kwenda buretera nkethi cia wera simi. Nambo karibishe kipindi kya garwe siasa. Tawa Weru TV au mamundune tuye werune na weru na Githoiri imwangaza na gavano Meru county tawa Kawira Mwangaza so eru ari to kwenda kubuira bura county ya Meru itaitite njare ne gavana Kawira. Kwa hivyo karibuni waeta mtuma TV ne tuikamanto na mutaratara tubura bura Meru iri tubuike Mwangaza abuike Mwangazene. Alright. Now, imbie kuendelea. Okay. Dende county ya Meru ambuwe tembe tuina thiri. Nkwenda buruguru wa maimara mbere ya Meru, batu Meru county tuina thiri. Governor Kawira na MCAs, they are united. Really? They are united. Na ukime andi mutari on governor. Meru county is united, na ukendo mea it is united. Bechama nireo zenga vane the tininye ruarina ara kwa MYS. The pass out ya MYS. MCAs were present. Ira yonde turaya na basaris ko launch basaris ira. MCAs were there. Inkwenda kwira tembe, inkwenda wakikishira Meru, Governor Kawira na MCAs wako kitu kimoja kurutira mu Meru ngui. Kugia gwithira kwi matheta hapa na pale twaya andu. Oao tukaenda kumeina ya umite lakini kwenda kwira Meru kari advice on Governor Kawira Meru County Assembly na Governor na Executive we are united kwethia Meru happy. Alright. Now Mheshimiwa Zendikei Lawrence Otwira babu buri County Assembly ya Meru bure nyume Governor botiatho kene lakini contrary to urakuwa imbonere minority leader ware akiwa bo bare bunge ba County ya Meru ibono inkoro nontubo tongere bora bukonderera ndene county ya Meru thai. Is it true ibono inkoro kana imiari ya minority leader? Iboega bwana Mutembei na kinyaunia njuke kanya gaka nkethie mu Meru ohara tuthikirite ingwitikia tekandi mugeni kinya ketha nteja gikaroneki kairimbijite jama ingi na imbariritie ya Meru in different forums. Mbuge iboega mu Meru nitwa kwithirwo tutegete no tuthikirite tha icia nandi na ingwitikia tugeka mantu jonthe werune ou my colleague auga mantu jara ja Meru county jage kwa werune na je kwa werune mu Meru akamenya kirai kura kingi bije kiri kiuria kiuria kya ngwataniro oni ntumba kuga tutigwatanirite na gavana no nturira ntu bagwitanira ngugi ndenda kwira mu Meru thirikari county government of Meru itherere arms ijiri
amwe kana njara emwe itherere njara igiri ontu ndi na igiri njara emwe jeje yore omotho ni county assembly njara ya oreo ni county executive kwou na njara icio igiri ciina ongugi iria ibu igwita na ngugi cia county ya Meru itumba kuendelea bwana Mutembei na Mumeru aigwe bwega mantu jara bu ikuthithwa i county executive jatithithitwe na jara bu ikuthithwa i county assembly na ngugi ya county executive ni ekunderiva services kiri mwananchi wa Meru nayo ngugi ya county assembly ni ekumukurukiria sheria iria ikamutetheria gwita ngugi na gutegetha ngugi uni gwito bwega ndenda kuga riria riitwa ria gwetero oversight actually irore aretere thina na ndenda kweresa Mumeru thina gituma kiu kionthe okuigwa kiringi na ara keumire kwi ntuku senator Meru athithitie etite kiathone na aja igembe na aromba MCAs bangana na bamwikie na ibonere ibetire kumwikia MCAs bagwikia senator igembe senator netira araita speech yewe arauga akathithia oversight na ari senator Meru aina right ya kuga akathithia oversight na akuga akathithia oversight ni ondu aciambiririe MCAs baria betire gwikia senator igembe actually baringairwa thimu mono baithirete na wamono no ni governor Meru ala akaboria niki nontu bwikirie senator kiathone niki nontu babwe bwitire bukona mpuru eja bwarega kumara but I think senator Meru munene kati munene Meru county athuri Meru county just like the governor na kinya waina royo wego play so it is true boko makore it is true but woni ndaringirwa thimoni nontu maybe woni ndende so rira MCA wa kithi augire kwina a lot of intimidation na fear I can confirm it is true to barabare antu baukira ende mtu jawoni menyani ntekera na ntono ndingira thimu no beterete ndingirwa. Thank you. No, Bwana Lawrence, it's MCA au confirm kwina intimidation chikuendelea kuma kigavana, right? Kabo ukira oversight kiwango kiano. Asante tembe. Bere. Kambu uba kuringirwa thimu. Woni ntetekania buo. Lakini ntekwenda tukararania. Nonto muringirwa thimu nwabati kurama kwa naringirwa MB thimu. So mantu athimo ontetekania yo buru nonto ndina imani governor kawira ote intimidation ikuendelea assembly mbe ke mantu oversight kambu oversight tembe kinyora wenthe akwenda kubwithio oversight ka chereri governor kawira aringiro kura tariki 9 anywa muuma December tibo kwari wo by January ngwecha county chari chewita atia chekwanjiriria ni nyingi muno irutekete so oversight ke chereri na ebati kwithera anjiririe ntukwembe na itoka wondering advice on governor kawira inkwenda kwira Meru bonthe we tuirende kwa oversight end urawendo kwenda kubwithia oversight I much welcome na oversight ikuwa atia oversight ikuwa ngwe ya mbunge MCA onainya MP onainya senator onainya governor ni ngwe ithatu ngwe yewe emoiri i legislation ekubwithia sheria ya ile i representation ku represent yanto ba na aro nenene ingi ni oversight so oversight iko constitution na itu mekaribisha but yende tembeka kwire na thinera araki oversight ye na au ni kwenda no Bwana Lawrence tangu kuita okay kuthira babu tayari ku oversight right ni tumi deputy governor akiare today rentere chiegoji aure murungu arokumwa igina kira kirenda kunenkanirwa ke senate ke oversight ke kuria kunenkanirwa sendi senate na rutembeta chewe mubukone kango chogerie tembe bio to matua nyambira chia oversight tibati okolokua kango senator iri ya oversight ngoira kurira muchara byatumira ringiro kura tariki 9 a senator Meru iko oversight governor kawira ringiro kura nwe arutithia mbira chiguma Nairobi ngwe so kuonekero mbia extra cha oversight na no kunenkerwa fueling no kunenkerwa mileage allowance no kunenkerwa muchara yo senator yo ku oversight kuwa beki ro extra bill ya kuruta ngwira kui kundapo na okimenya tugite kuraya wako mbia cha kulukitwe cha kuongela ma counties o senator baba ari ngambi
na Senator Meru niwe number 12 ile lakini list ya Senator 22 bara ba withirie kuongela kombia county-ine batu Meru itutete nkurukie milioni kithumba ira ikiongelwa cibitari ikona ndawa barabara ikenjo boya basari ikongeleka lakini Senator wao no mora aringire mbiri iranthi bia chetu ikaitongeleka county-ine na Senator uringi nuo kwenda kuongelwa mbia cha wita kuruta ngwira andikiri no tukuwa ibe oversight lakini kuongelwa mbia cha wita oversight that is purely out of order even to kona court na wira ni constitutional lakini mshahara yura bara yawa ibo ku oversight so Senator karibu Meru na inyoke na inyase governor ate oversight wa mashinani ngwe Senator ni tembe to elewanwe Senator ina nyama mamlaka royo akauga governor kawire yo Senate. No, it is not possible. No. It is not possible. Governor, Senator ukira rukire ta governor ne. Uate kwa oversight. Ende ano tembe wambita kidogo yo kwa mheshimiwa wa thina oversight na yaumire na nyongo na kwira Meru kathina ka oversight. Te kwa oversight ngwicha governor. Ne ya Senator aure atumira. Kana akabwithia Shando cabinet. Na Shando cabinet yawe anda kubwithia ne antu bara batura kurwanga bana kumorenga bana aringiro kura na to komenya bo ugata ugura gwake thinya kalembe omwa wakamitira na ugura akanu me untu mwikira mantu na ugura wengo ara unya bakalembe bano baikire kirembi so kwethira iko oversight kambuwe Senator ina right yo oversight lakini kinya tutote ami ituije kuthima oversight na ituije kuthima reo kwenda kuringa siasa na mantu yambi tutemami grass watelo bana Lawrence now mheshimiwa Lawrence ya kuwa governor ina capacity ya oversight of which I know katiba yetu tigire governor there ina role ya oversight kana kuripse governor ni CEO wa county right is it in order governor iraba kuwa governor na kuibethira oversight wengwa irawita mawaziri ba weta chief officers abakarianthe abodo ciuria mbere bijau bwana Edward kanchoke ara wa Uganda deputy governor na arua na ugire mbecha ni raurire oni kambere ya Meru deputy governor ni reverend nantirigira reverend era Meru urongo kotiruri nyira yareo te mwaka ju ikotiruri nye enkoro kotiruri nye enkoro utumba kuga mbecha ni ratirerwe iu propaganda. Actually, ndikuirigira deputy governor a round of propaganda in Meru County. Owi muntu wina gitigi kinene mono ruri nyera igutumi mitandao na arua bwana Mutembei ni mbere ni nyuma yarungikite bill ira yejete lakini rai Senator ugire bai na bill wengi ere almost kuthira kwau deputy governor kariria Meru rongo na ntikwirigira muntu wa kanisa na kiu eu ni othine ra tu ni Meru County nene ari orongo ategete kamera. Number 2 nchoke angi yes. Kureo my friend auga Senator na rigiririe mbecha cia Meru County ende mbere mati kumenyi figures ngana ciejere Meru County ndenda kwira mu Meru gutikio Senator arigiria kija Meru County orua ngoja kambuge orua President wetu Samuel Ruto na ara accentre to the new mbesa na ara kurukirie bill ya mbesa irikeja Meru County na mbesa cia Meru County ciongeri kuma cia county cia Kenya ciothe ciongeri kuma 370 million to 385 kwao Senate ni ongerere mbesa kuma 370 million iria cianenkanire last year mwaka ju ikanenkanire 385 na mbiru iria ni ura kwithara kwina proposals ndenda kuria atiri itwareterwe proposals in the county assembly Mutembei na nukurikana twerwa governor na kwenda kugura ng'ombe twauga twimikurukia na amendments agure mburi agure nguku na agure kinya chungura tutaugire au kakwe mtomba gwitoka mbure mukagwa no changerie it is the Senate ya kurukiria rauga yes there was a proposal of 407 million but the only amount that the country can afford ile kona 385 ne kurukwa so kuthiuruka mtu akimbure ma Senator Meru ni unto bwa bill ya kurukire ne ongera mbecha it is wrong and very unprofessional so, na propaganda na tutitikiria propaganda so kiuria gukirunda kuria kiuria gyaku chokeria kirombulite yes
Lawrence Artura Kenya governor aina roho ya oversight, which it is not true. It is not It true. is not true. Is it the governor ku maybe wekira mawaziri bawe chief officers bawe kiri TV na kuwa na usi oversight? Ibwega Mutembei mantu jau ingucokia murungu nkatho ni tubomboria kiuria kiu no ndwinda yariritie another day. No igeru enkiariria mantu jau another day. Ndauga it is unprofessional, it is unethical, it is unwarranted. Gwika public servants auge TV ne kakienine omberia kuboria kiuria okiba interrogator na ndi kwaria nteto uyu Mutembei antu baraba ikangu we county bandingirite thimu baba ingi mono, bearing in mind when I've been serving there ndawire okaire, I've served for 10 years in the county government kwa my former colleagues bandingira thimu batwiri tugututethia mono. You know, it is embarrassing ugwe gwika muritingo gia wu mbere na wikite chief officer weka CC weka director ukabera runga ukera CC runga mauge wakarakara ukamwira gwe ugo tikumenya karande ugo ukiro twire. It is unprofessional, it is unethical, it is against professional ethics. Wow. Kwa utumba kuga governor omba gushi oversight. Governor should only deliver services. Thank you. Yes. Now, Bwana Lawrence, yes, advising the governor kimantu ya siasa. Yes. Mwankadai kwene nyanteto ikuendelea ndani ya mitandao. Yes. Kukerekana kwene na demotion ikuendelea. Na toka umaki manto ya monthly report. No kwanda kuwarele toka uma uburu. Ukongela ke monthly report. Okay. But yes. No advising governor manto yegie siasa, right? Yes. Now kwena report ni yumirite kuma ke umono militende MC mwanda Kirinya. Aragwira Anthony bako demotwa ni the new county secretary. Na bae dimotwa kutithia atirito sheria. Kuntubuibu kuona ni ringi ukia muthutra ki siasa ndani ya county Meru. Is this happening kana ni propaganda? Asante sana Tembe. Kabuye ki demotions. Personally ki demotions ira kirenya kuwira. Iki akwithira na kuona kwetha chirio nonto I cannot tell me akura makamera ne usi arutingwe ba Meru yo ingi mno Tembe. Na arutingwe ba Meru tinga bana abandika straight. Kuina legal measures chambandikano, kuina supervisors baitengo mwanya. In fact kuina county public service bond iraita ate yandikana na county public service bond ye in authority ya ku oversight arutungwe ba county bakurutambi gwe so gethera kwe demotions ibwithitwe itithia atete sheria then o sheria re kwandikite no ithera wina contract usainite you can follow up and handle those issues. Kethera transfers are normal kini government setup kinya weru ari TV ya paka kurura branch thika no kaona munene agurite Tembe ita thika wendelea ngwiko so kuma au ita thika itikumaanisha woko ukwebela kwa mtangazaji mantu ya mwe kanto bena kirundu kya kwenda politicize kila kitu muntu akutransfer wao ita in the same capacity with the same salary ina makosa amba kwithira yari so county public service board ya Meru ni tiyo mamlaka ya kuona rutingo igwetete boboe ya be awe akubu na niwe ni erata mintent imbonere na ikwenda kuyaki manto ya mathile report Tembe kambu ote binge biwereti ya Meru ya buranga banaka wera Breto yoki manthili ndakuria yu awe akubu na niwe ya mawe imbonere na ndona issues ira chusa imbonere mitandao na ira chusa ititwe most of them ni academic issues. Yes. Nambu Tembe ndekwenda kudiscuss ile tora muntu. No, it is all over. Now my point is imbonere kinya former MP wa Igebe North Toruaki akiko kwena ntobeta getent na ntobeta getono maybe baraba ta campaign era ende Tembe kangu ugerono governor actually na independent. Yes. Governor by the way muntu nge ya Meru aina inclusivity ya urutingwe iranga banakawira ona nite Meru namba wanu thirikari ne kawira kwina ntobambas para okume awengwa kaba mungera kisiasa governor kawira thirikari newe kwina UDA no ntoi muntu muchoro wa the current president Mheshimiwa Ruto governor kawira no kuona kwina UDA thirikari ne kawira kwina independent thirikari ne kawira kwina nto bonthe so muntu aketha akiuga kwa kurutwa no nto siasa kethira I mistaken no nto rende nyabaranga bana kawira kuruta abongwe ibarabongo nya bamungerambi so twaikiranga bana kawira kau iu ni propaganda yorongo be ki mathile report na ketha iboromboria ba Mheshimiwa Ntoegu aki imuchoro kwa muno mbugo ichenje sire mandram
ire kurutwa na akungi I'm not aware. Like changes kwenda transfer chirio Siambi. Chirio yani for example when director wa OBGA na ukaerohetwa obichi nerenge bando at that capacity director in the same line. Simanda mureko kwira. No kwethera itakinya kairie but ari kambone ra wite mwekuru oke mbone ntwire kiandikite akiuga mwekuru oke angana ringi transfer kind of that ni onkwenda kwira Meru loi ira we mwekuru oku andikwa uteire kamerene utokeria Meru mbi katho so kinya karingo transfer itantwana tafadhali tukethia urutingu ba county yakaburi family affair inya uniru ende advice on governor royo governor akaamua mu advice ndi and mean toka mbita kurutangwira so ambe kikiuria kintu wenda ruta ake mandile report kangwire tembe gonga muntu akuwa governor akareta masisi batwira buka kubwethia muntu kati kwenda Meru iro uma governor kawira araure Meru kikaero uma kithira wewe asiri orundi na no etekeririe kunyo muma we wasiri orundi ila sima governor kawira akwire ira antu bara wetete atia wetete kenda nya baba kwenda oversight baiko barabara ere ara bete baka oversight na wire so katunenkere governor kawira room mandile report chiendelee lakini oiko muntu wethe aku ati arutingu ibokira kuya kamerene kama okira ni tonto bayo to bichi nachio. Wow. Now no kira kamera ri ni ambio bichi yo weta. Fair enough. Now mheshimiwa de ya uko amantu ya demotions na transfers okay akwithira we direct somewhere no karitoki ngwira kana we chief officer karutongo ene roka endu to admin still kinyoke thira kwina mushara yuro kuri wa yutasinsia do still utekona level mtura na kinya trust yewe na uchamba burarare abo ni umu intimidates no ntu murita level capacity rarare no muendi ande kutuka antu barame bi arongoze thaibo bare urure awe no tema kosa abwe dite maybe ichanges yo kwenda kubwethia if I tend to believe ura MCAs ora kirenya kuwa muntu kako demoto simply because na umwitera utara fulani ro county ya Meru. Iboega Mutembei, that's a very emotive issue na ndenda kuira mu Meru, that's a time bomb. Na ndenda kinyanga vana kawira mwangasa inya ndenda ntega boega mwira boega nonto deneu iteambiritie thai munya na thithirieu. Yes. Oh, akuthithia na ikyo kiamurire. Kinya kiraitwa akwija na thithirieu na inya ikyo kiamurire. Kambwire ambire a Meru utiumba go politicize public service. Muritunguge o thirikari ate andu agwa kana ate trita wana siasa. Nonto riria ugwe ujukirie mtu wa mu transfer te nya ko mu transfer actually ute transfers ora kirinya ugite in demotions kwina gintu kira in public service ke Mutembei gitawa substantive appointment ija kwithira ugwe uthuri uri director wa agriculture na iyo ugwe uthuri uri director wa agriculture jamwe kuro ntweru aki uchoke ugwe ujukwe uikwe antu gutena position yeu Kaguru, if you look at Kaguru nonto aiketwe Kaguru, woni me otikyo nkwitha aiketwe Kaguru ATC. Munene o Kaguru ATC I principal agricultural officer mto job group N. Madam Ntweru aki I munene job group R. Ugatara kuma job group N gwitia job group R na gutina kanya ya Kaguru ATC. Ni ate umba ugotuma mtu antu gutina kanya na ara kanya kawega kwario murito unless it is a discipline case. Na discipline nio iteja handled politically kana ya handled I public service bond o advice autoira. Ndegwiwe nya advice agate kumenya mantu jamo no nto one public service bond ithili ya under appointment. Yes. Mantu ja ujangi ja discipline, ja transfers, ja kila kitu ja deployments I county government which is done by the county secretary. Yes. Kwa county secretary kulita director or substantively appointed officine amwikia Kaguru eu ni abuse of office. Ndienda kuira Meru that is abuse of office na the new county secretary akwambiria kwa abuse office. No nto utiumba kulita muntu gitine keu no ngai na discipline issues na discipline nyo a procedure. Muntu kamba kuandikira baruge warning. Akerwa you have done this. Go take that one as first warning.
akaandikirwa another one. Then kwina kiama kiria kanukaia aritingugi ba county gitawa county human resource committee ugapia before the committee na ndireu iriomba kwa demoted, lakini utiumba kuga go reorganize thirikari ukirita atikine officer with trained uro trained kuita ngugiu umuikia antu gute na ngugi na tena ri ndenda kuria uganongira mweka guru ena nini director agriculture ali in charge of county onde ngorungamirite mantu ya agriculture county onde ririo muikirie kaguru. Actually that is abuse of office by the person who signed that letter. Na ndinga choka nkero atiri have information kinyoro kwandika baruga atijura baruga uciandikawa no ntonderwa yandiki bandikirwa baruga mwantu baire natomba kwandikira antu baire baruga emwe ate bandikirwa to this na ibaruga ya deployment na kaya wa carbon copy. Those are things that do not happen in public service. Wow. Kwau ndenda kuuga public service ni ewe shima, public service ya kaya shima katugo tukaringa siasa na rutungu ba Meru tukaringa siasa na rutungu ba Meru na inkwenda kuwa inkwenda kuwa mwerekera yo ngavana kawira yo kuruta ngui kwethia Meru api bura kuwa na wiki Meru mbere kimaendeleo bura aina kione kikikuwa tutete kiria siasa cia urutungui. You see Mheshimiwa siasa ikuwa hata bwana Lawrence, siasa ikuwa tembe arutwa au aikuwa ara muntu arwame akuringa mbi siasa birana to Meru bakwenda equality services na equality services ite kumaanisha ori yo static yau forever. Ibo to na national government kwina transfer sa nomo oni ndarutangu echi awarimo. So Lawrence. No, Mheshimiwa Kauri Kiuria, but no. Yes, lakini wena ari murutungo county. Yes. Atoko na karombe ku. Betegerin Korea ntubo bwana Lawrence. Wote kuona makosa muntu admit from a director to a admin. Ende kankuire. Number 1 tugarire manto ya demotions. Na kwetha in demotions. Urawe ngoi kwa na demote. Ngakwe kinyana kumenya ria twande kinya wetha iye na barwa sainite ya nomination ciawe kwa nominated. Ote wa kiama kia UDA kitemia ukireru ari kiwa kiumuruta ngwine no ntwa ina lingo meshasira chire cha mwandikire mbi ngwinera ni onkuwa before antu banjo politicize mantu ya let uraigwa affected aina ligo meshasi abuto iko gwina kiama kira kibati wita but my point ira kwenda emphasize ni tembe itu nenkere ya Meru kanya akwithira your services are needed better konera ikonera cha muhimu ugiria Meru tuketha tukiona yaka in fightings na burakuwa bwa county secretary county secretary muntu thomi na kwela bra mantu yothe batiwita atia wita ketha ina ukaguru ukuira ketha mtu ayikwa kaguru abati wita ongwira ira tumite ta kaguru kwina reason aita miruta muntu batiwitha ngithe taira kana nkimuthikirira imutombeke kuwa muchara yo ari ngiri 50 nende akudimotoi yokwangiri ekomi lakini if what you are receiving is what you've been receiving kwa chentu tu bichita urutengwe yara tuite ni twathikire kenda tukiria Meru yetu ita na mbere na tembe ambuo deputy governor wa Meru te murongo report ira sawa ni around July 2022 na araura February 2022 you are right. Yes. But yeah, bari to inyakot you see ndagwire ntugerenge ni ngwanjia mantu asiria tekanja ichi muno ni bata ya in my first classes cha sheria. Yes. History yoto ni aya revisited kenda nditamini rawo etete ata so this was is something ire repeated lakini ntogoria na bura kuwa that ni ya miaka ethiri but inyakithira senator bichi ire Meru inkwenda Meru amenye kathuri mulungi atakulugetie mbia iko otewa tukwenda waka mauta ata ketire apinga bara baingi bakulukia that is what happened at the senate na ekulukua so the issue is ura kuwa mbia isa ichiongelwa Meru lakini ura bati kwitha ichithetera Meru chiongelwa na aragine against no ankoria kana toka nyuma no ankoria bona Lawrence na to kuwa kathuri murungi no pinga mbesa na I listen but in the first place
azimio yewere UDA ne baithile nonto babangite 47 kuluko right bakathuri be yabakilo kiambi 385 is it an increment or decrement? Ni increment indu we ngwa ta personal level you see tembe to ibadha to yes no to kuringire kura o kuringire ibaba ya bakuluka ngeta te kuringire ukuluka nara endi bahati mbaya ukamenya na ibuko seniti me tevionte wasi au as many as of the same what no kwelewa tembe so watu atiri that one is done bi chongelekere kinya kithora ura batu chongela to ongelere be kia rutungui to politicize urutungui ba thirikari yambi ya Meru muntu arutu arari etha na asabu Meru faithfully na etha ina complain na tumire legal measures kwa address complain so babu bwerende kuthitangwa in any case okay ethera kwe waburu akwitikia pio na bwithire tu injustice ki urutungwire antu tureta nao ki tomiethia siasa ka omuntu inyandi na barore patikite ukiagona buru we bo waita ita gutibui then you use the legal measures that are there uti antu batio no mheshimiwa now that legal any political advisor wa bro kubwa na inyelikite na take legal actions na bwe Dreonere Kenya akiwa bukai ukiakuthira county secretary at change bwa mu impeach and ora very fast. So is it true babu bure county assembly ukiakuthira county secretary na kuna watho alafu tembere no na kama shimura tokea kiwe kiraito na agwithakia de tonto you see on the floor katwe kanina mheshimiwa alafu mbeke wapa na lord now that county secretary na kuna watho babu bure assembly bo pure na kuna watho so action yenu nereko iboega mutembei ni untu bwa kiuria kiu omburia indi mbere ya nchokia kiuria kiu nkenda kuga atiri propaganda iria igwitanga muntu na listine anga muntu na listine in the house in the assembly no to national assembly na senate na county assembly citherire the same womba kwithira ugwe wina different opinion lakini speak oraya as many as of the this opinion say hi baraba inge bauga hi igeta through baraba kai bauga ne ekareka gwita through kinyo kethiro kipinga bunka baraba inge bagitire atia bakurukirie na ndenda kuga atiri in the house gukarogi ciungwaga muntu kiuga ngangania nwe warega ngangania nwe tenda. I think that is petty politics. Iwi very petty politics. Nchoke kire mberengu chokeria kiu kia county secretary nchoke kire aritingugi. I want to tell ndenda kwira Mumero public service nyanki wenda twathiria ngakuonia message ira ndatumirwa ni aritingugi bakimbira jara mbuga na arua. Public service in Meru County ere in shambles. Na ndenda kuga ntegete kamera eu. Nonto one ti muntu umwe wina thina eu. Waliria mwakuro the spouse ira walirirwe there are so many others na nkwe for example mbere Mumero ntubo mwe pero manager wa county ya Meru a transfer ara hospitali akara hospitali na tenda daktari ngoja etera nzirie no tuntego ko interrupt I'm not interrupting you ara hospitali na gitumi kira giatumire hospitali kererwe agite hatia kererwe ekira antu perone batena baruga uga watekira aikwe hospitali oni an example kwande ku ita hari retirement mutembe inkwire officers bara banenkerwa ngugeu batiko miumba bendetire ndi kwandika baruga ya kuma ya gwita hari retirement betire bandita perone and resignation ndaikirie baruga yu nara ndaikite kwa teacher service commission ciarema ndachoka neo angukwira for example muntu kuritongugie nera ije igekirwa muntu utikumenya ndachoka neo ndiguchoka neo mutembei kuma Nairobi baruga kwa ya retirement ndachoka neo ndeja bare mwakumithithia bathithirwe officers ba county assembly simply because payroll manager na itirwa gu atewa na hospitali so even the payroll cannot be managed well kwa utoriuga those arbitrary decisions iwi kuthithwa I county secretary kana whoever batu turi county assembly tugategera na kuga muntu ete court ambere Mumero batu eu niongo geto as the county assembly titwetera muntu eta court kugambira we must ask for statements no mwanga tumenye imantu mabija ujonda ja kuendelea no tuturekeria ritinguge bathina jeka ba ikamete prison na ndichoke kirewe county secretary
county secretary noe nonto imbugire mbere ma it is an abuse of office kulita muntu as a substantive owner of a position okamuikia to an existent position elsewhere where that position is not there. Number 2, kuna duties and responsibilities tia muntu iria anenkarwale andikawa no kuigwa as a director or inyandari director. I know the duties and responsibilities tia director okamuikia antwara akwirwete mundene director ageta mundene kuthithia atia. So tuona county secretary aina makosa no tuinyan kuona aina thine expertise mbuga nyanga vana na bikuthwa mwankatha ya mwikite training akomba kinya expertise ya it is questionable kwao tukamutegera mono amukulukiria basi itwamukurukiria no tunari no itwamukurukiria no tunari na papers dikira the first time na inkwenda Ameru bandikire akwe wagitikia wota itwamuregere no to expertise ya wota etareo and only a very weak diploma in water services. Engi is certificate. Goja degree ya county secretary in divinity religion. Togana ndino to enge neo ya county secretary renda kia degree sia actually na nya masters na nya PhD sia ndini. Togana to county secretary take administrative wete kwenda technical expertise. He can do that, but he's not meeting the threshold, according to me. Do you regret the Board Assembly Babu Makosa? It is my turn, eh? It's your turn, but betekere ndo SMS jele idatu wita na bere kuri na mtu wetu wa Kanyaru Devent Arua governor should look for this lady for advice. She's wow, Laure, you are leading the governor astray. Asking CC's questions on TV is unethical. I'm imagining of a situation, principal calling his teachers before the parents and pupils to question them about the syllabus, coverage and performance as if they don't own the staff meeting. Belita Leonesa, the facilitator, seems biased, interfering with the advice how MCS tunajua munaunda ku sana but miaka ni sita ni miaka ni 650 ya kupambana na right sawa sawa. Kwena Simon Mugera aliwa that young man lacks technical know-how and wisdom. Kure na kuwa this right Aru advisor atiko meangua weso unfortunate both the governor and the advisor are clueless. Shikliapo ZP teach them on how government works. Ken Mwitagawa this lady should be the advisor. She seems to be very intelligent for real. This woman seems to be very intelligent. Ni mtu wetu wa Kanyaru Devent. Gonfrey Karidhi akawa Lore uli advise Kabiabea and you know what happened, all right. Na Benedict M Kobera akawa ao ambao wapo kuruninga wasinjifanya mawakili wa gavana, ni pesa tu wanafuatilia wachoto na gavana. Mwambie Laurea wache siasa nduni mama, si Kabiabea wakikula na Kabiabea walimaliza hiyo story ikaenda namna hiyo. Kuna Martin Mugambi aliwa congratulations Chief Governor for launching these important projects, pedestrian or zebra crossing at the Meru National Polytechnic along Meru na New Road. The project of course is not funded by the Meru County government since the road is maintained by the Kenya National Highways Authority Kenya Class A road. What is your take on these guys? Now, SMS ile nyingi sana. Nende gwetika tukari na. Yes. Tukari nao igubaki baba uchoba kuandika nao kabue tembe urutingwe ba county ya Meru uka politicized. That is where I am. Na gavana Kawira Mwangaza nwe CEO wa Meru wala uwire na kwenda structures ya urutingwe bwambi kwa Meru. Changes of offices here and there each handled in the way they were still handled without kwa za kuandika no gwiko turute siasa kimanto ya tuyeki mheshimiwa anakuwa mheshimiwa akiambia thero digiri chacho onde ya religion kakwenda kuinya religion ikithomo ote muntu batiko ote kithomo better than imbi expertise ya muntu kwamba kwitha wapi TCD kana warimu bonge o muntu nechimiwe na mathomo yao so toka level ngenje murutunguwe ketha na gwithire degree na eno agwithirie degree. Those things should be respected. So inyaki thomo kia baba thoma religion pastors bali bati kwa respected. Be ki ku ya manto ya SEC sio chokia mandile report ira. Governor ka kubwithe bra butabwitho renge ni Meru.
na kanguire tembe antu batura bakila lamika bakiwe nya batiche ngwiri witate usinyarite kuwa manto ya oversight yembere ono batkwitha wire ndikwira antu ngwiro rutite kenda myakwa oversighted lero kona ngavana akira mawaziri barwa me batwire ngwira ibarutite in the department injira inyemwe ya kwira community check in what is going on from where you sit na uke akwithira mtu no na muchara ntikuona na akubithirwa dhuluma kuya kamera ne kweleza mbi endo imagine wote mbe wandiki ngwewe utangaza weru ukeya weru ne buka mere nei so inkwenda kuwa ngavana kaikite mantu wasi na inkwenda kuwa the large community Meru tutete kiri ni etanganywa ilasima tuetania community tuibera bura kukumbithika Meru now and then na kwetha kwina issues na jo tugwa ichi soft bura kubaterie ketha iko oversight barabara oversight ni bwethwe 100% so inkwenda kwira mweshimiwa baba kuringira ngwebe rimo ba kwira uabo bera ibete through the legal process na bateaniri bera kyo tubara ntunguye ku MCA ite kundira weni ko oversight governor na abuithe makosa mo oversight 100% nyongo ya MCAs lakini ire kamera tutire katembe ilasima ngavana aike magana burabuonde utona basari ka thoma wanga inyo mwaka uri ngiri 90 wita ino tunataliri 3 million akona 90,000 itembi na chunga bana akaranthi atala na kuonthi wita so kamera ngavana kawira atireka so bana rori suga kuthira ngavana iu ni omurithira yo yangwe ni tomi babu then boka senator au akabwithia ote wo ka senator inkwenderwe utangaza ndi advice ngavana senator inyaka chereri and ni oversight nyaro yoro kiri tafadhali ni anjiririe na tisi nitaki organs cia thirikari kwina inya kinyonde tas i part of unaika yako na brambi itumiri tisa sawa inkwenda kwa everybody urakwenda kumya brambi ya Meru itumiri I welcome on board athilonge inya ndanga bara no amwengari athilonge etha ka inya tina ikwana oversight ne bwethwe everybody urabati kubwithia oversight I free kubwithia oversight ndene Meru kankuwa ake batu inya tutika kwinde twitha tuti kuona oversight ye na siasa wetha nukona barabara etibwethi boya rwama uwe etibwethimbi otirima ne bwethi boya na ake thoro oversight omweya uanga bana naringiro embi so this is the oversight we want and we welcome it na inkwenda kuwa all of us Meru governor deputy executive we are ready for the oversight no mheshimiwa ZK of late itukuona ndweni shift kinya kuma ki the senator nindi nirakinya MPs na gavana parambejo chokaniria ikwa karero itarea kiraitu ikwa karero itenere munya so akwithira ndwe nyene chokete ki MPs ki senator ki gavana ina Meru yetete in the next 4 and 3 months ndenda kuga 4 years and 3 months ndenda kuga it is unfortunate ende mbere comment mantu jau inkwenda kurikania advice on governor that oni ntugire ndigiri ya kiambia thero ya region ne thoki ari ntugire ne thoki mbugire geta Abuja ira ki department ya water ketheri munge ingwatirwe bwega ndauga ende tuonere ni kubwira department iriku no ntutitikiniko na nde kwa kaugaga ntikwenda Mumeru aigua kambugire ndigiri ewitibui ndigiri ende kwina ndigiri na specialization ya area ndenda kuga ndwayeji ni gukarajeke kugwatana na ingwitikia nura igitwe mbaritie rua ndauga oni ndi ZK inkwenda tongeria betu baeweshima nonto no igerwe no gukarokiga ua mutongerio gwitwa gavana aikara akiuga uri omuriririe seneti ikathuri na woni kiugio kiunthuria mono na woni ndi ZK kanda ari convinced na ndasaina ndauga I want to impeach the governor of Meru undi ZK no ndinda sainete one out of the 69 the 68 that signed ndauga governor of Meru ategwita ngwe bwega na inkwenda ana na ndi gitumi gya kureta tumantu tungi twakuga te MCAs ba iketie motion ingania wa iketie I think wachangithitwe oni utembeca ndachanga no tembeca kumenya cia changi ire siasa mutembe yangu ire siasa ni MCA we moya kuthwa colleague watubetwe kiongo araugire bwachangire siasa ndenda MCA uo mwitaja
akwira achangire mbese ingana ari MCA wo no ntundi kugo uticio ndaitani uticio ndanenkanira eje auge anenkanirite ingana na no anenkere kethe no waikirie uria akuga na ikirie kana anenkere no ntu that is cheap propaganda era mbugire ititethia Meru propaganda ititethia Meru na nchoke mbuge uju mbuge Meru riria atongeria bathura wa Mutembei ikwathurerwe kuma iguru nontu president no iguru na itwathurire governor ambiritie twathura mwanka MCA ugo tiumba gwita owetaria wira MP umwira nkeja ndomba kura ngaucinda indi utitige gitikiria gwo ina kyo geto karomba ki maybe you are provoking that person nkeja ndomba kura ngaucinda weta kwa MCA ndomba kura ngaucinda agwo karomba ite bionde you see it is very nini kiri mutongerio ori iguru kwambiria kwira antu aba indi akaromba abacinda and I don't understand where that language comes from. Atukurekia na inkwenda tukirekia bwana Lawrence kepa take shot yeku please director Ibrahim ndeke kutira so dendo choki on tubo na pattern shot yeku yes so kambue heshima kia tongori muhimu yes ngwatanira abu aku heshima imui lakini heshima rena leo heshima it is earned ombe shimu na nipete ate riu obati kwenda kweta ate kwenda kuabura bauita bwangavana mbere ari active weko kangwira tembe ke siasa anto ibacha nukire muno na ibara umire utemya we kuya kwenda kwaria okiurao uchoka we expect ye ari waka ke they respect in both ways lakini myariri renga bana akuwa manto ya kurirwa na senate kambu oma riathi na yari Meru in fact kambu senator Kathuri ke prope ke nini utinguba thirikari Meru county ngoi na Nairobi kenda tukariria Meru riathi na yanjiririe ingwenda kuwa we did not see that picture ya unity lakini yanchokiri ngaingatho ruari governor kawira Mwangaza kakwenda kwira parting shot ya kwani akuwa governor na MC bawatanirite na tutetikiria individual differences tianto kiombe chindivide assembly ya Meru na ukagila na baranga bana nyoro baraya na ambassadors ingwenda kuwa ambassadors ira uraya nite ingavana na inyora ya nite ni MCA turagwire kirindi tikia Meru county kibati weta akithirikare Meru county ukagila la Ruto Nairobi Ruto i president but na kuyembe commission barabara anto MP itate a commission because that is a shared responsibility baba ile so ginya county ya Meru to na gavana wita ku commission basari tureke ya siasa ya ku ateka wita o kanga bana na MCAs bawatanirite na unity wi MCA na gavana nio tukwenda yete ambere mwanga tuthirie tamwe na ndi na inya matumaini that ginya gibindi gya biele unity wi kethera yete nambi na mbere kenda gavana omba kwatha miaka ewe ira tubangite ya kabati miaka eko miso nya mheshimiwa ingwikwa it is true na ara kuona gutiwita nkanya no tukarendi na tukayon tumanto tunini. Fair enough. Now mheshimiwa parting shot oriki please. Mbugwa Mutembei ni untupa mantu jo jonde twaria na oni parting shot yekwa gankwenda kuga Meru county ntikurega itugwatanirite kugwatanira kureo indi amwe no kugwatanira kuu kunde kureo between the county assembly na county executive ndenda kuga ngugire ya county executive na county assembly is a Siamese twins. One cannot do without the other. Na ndenda kuira Meru that county assembly Meru itikurwa na ngavana kawira endi ngugie oversight no mwanka turite. Number 2 no mwanka twetie statements no mwanka to summon uria tukona ati gwita ngugi bwega eja chokie biuria assembly na kinya uria no tukona akure maburu na tuonega kuthukia Meru kinya impeachment is part of the oversight. Ndenda kwira Meru kire impeachment ira twathithiretie governor Kawira Mwangaza yari timely, very important na achieved a lot. Nonto Meru ibonere in change of behavior na change of mannerisms na matuja maingi lakini murimo yo yicokete kairi kwa ndenda kuria ngavana Kawira Mwangaza ara karinde amenyere batwiro yetu ya oversight ireo
na issue ya impeachment kinya enda kumblame Kathuri, enda kumblame MP, enda kumblame Muraka blame tuona nio solution ya thina ciawe then Meru County we can still come back. Wow. Thank you very much. It's tafadhali Tembe, kankwire my friend. Yes. Nukona batu meana tunyati rumaito me muno tuteami to meangi. Ituichie ria muntu aina malicious spirit na rira kwa manto yame kambu assembly ya Meru as we talk. Governor Kawira na assembly they are working together. Lakini kwethera muntu ena interest yawe na chiandu at that capacity. Tafadhali tukayagureta individual problems in the assembly. Assembly is united solidly nyume Governor Kawira Mwangaza na tuina matumaini uti muntu watumika Divide that assembly. No, impeachment is part of akwenda mwira royo TMCA and you cannot say nominated royo no anjereria kubwithio oversight royo usitembe tureke kwarakia I'm talking about the county assembly of Meru. It is not an MCA ore royo na anjereria oversight if we decide to no kwana royo rugire na anjereria oversight every day. But why must you Mutembe I do it every day. Royo I do it every day. Thank you very much.